Kita keluarkan hukum bacaan. Afaman ya'lam, may idgham ma'al gunnah, bacaannya dengung. Ya'lamu anna, wajibul gunnah, dengung. Annama unzil, ma jaiz munfasil, harakat panjang, 4 atau 5 harakat. Unzila, ikhfa haqiqi, dengung, ya dengung, unzil. Ilaika, lin, bukan madlin. Kalau madlin kita waqaf, ilai itu madlin. Kalau ilaika, lin, bacaan lembut, ya sukun semula bagian atas. Mir rabbik, mirra, idgham bila gunnah, dengung tak dengung, jelaskan ra. Mir rabbikal, izhar qamari. Baik, lam dibaca dengan jelas, rabbikal. Haqquka man hu, izhar halqi, dengung tak? Tak dengung. Kaman huwa a'ma, waqaf pada ma, hukum man asli, waqaf ma asli. Kalau sambung a'ma innama, sambung, baru jadi majaiz munfasil. Waqaf 2 harakat, kalau sambung 4 atau 5 harakat. Innama, nun sabdu, wajibul gunnah, dengung. Man asli, yatadhakkaru ulul, tu waw, tu waw apa? Yang ada bulat kecil dekat atas dia tu, waw ziyadah, waw tambahan yang tak perlu dibaca tu, tak, itu dia punya definisi dia lah, fungsi dia. Waw ziyadah panjang tak pada tu? Tak panjang, sambung ke berhenti sama je. Ulul, izhar qamari. Albab, man arid lis sukun. Boleh waqaf berapa wajah? 4 wajah. Apa yang 4 wajah tu? Yang pertama sukun biasa, huruf akhir, 2, 4, 6 harakat. Kemudian raw dengan berapa harakat? 2 harakat. Boleh ismam tak? Tak boleh. Sebab ismam untuk baca bagi depan, sebab tu muncung bagi depan. Jadi albab 4 cara. Albab, itu 2, 4, 6 sukun huruf akhir. Kemudian 2 harakat dengan albabi, perlahan saja dan dia sedikit, 1/3 harakat dengan raw.